Welkom in my Afrikaanse klas. Ons is besig met kortverhale en vandag gaan ons kyk na 'n voorbeeld. Die woord oorsigtelik, en ekskuus, ek skree alweer met julle, beteken it's an overview. So it's an example that gives us an overview of all the technical bits that we have to identify when we read a short story. Ons gaan kyk na lywe, and the translation for that is bodies. So it's around the concept of a lot of bodies, and it's the context is in a sports mad world, if you want to put it like that. Goed, kom ons begin lees. Ek wil net gou-gou vir julle sê, kyk asseblief mooi. In Afrikaans sê ons, die kortverhaal is geskryf deur Jaco Forshey, nie by nie. Dit sê jy as jy Engels praat. Maar vir Afrikaans gebruik ons die woord deur. So maak 'n nota daarvan, as jy moet lees in die klas of vir 'n eksamen, gebruik hierdie ene en nie daai ene nie. Goed, kom ons begin lees. Vir middagete eet Adrian, daar's Adrian, net die helfte van 'n toebroodjie, 'n sandwich, just half of it, en moet dit afwrig. Nou, as jy iets afwrig, then you are battling to swallow it. Why? Hy is te senuweeagtig. He's too nervous or anxious. Om enige iets te geniet, let alone the sandwich. He is too nervous, too anxious to enjoy anything. Enige iets is anything. Nie die bewolkte dag buite bo die groen van die grasperke en die tuine nie. Nie die gestalte van die meisie 'n paar tree van hom af by haar maats nie. En beslis nie die geveg wat voor hom tussen die maskeerbandstrepe op die vloer van die saal aan die gang is nie. So the author is stating that Adrian is too anxious to enjoy anything. He didn't enjoy his sandwich. He can't enjoy the scenery, the cloudy day with the green grass. He cannot enjoy the girl standing a few steps from him with her friends. And definitely, beslis, not the fight that is happening in the hall, on the floor, between masking tape areas where they do these fights. Die twee seuns, ouer as Adrian, miskien al 17 of 18. So we can make the deduction that Adrian is plus minus 16 years of age. Albei in wit karate. Ek is jammer, dis nie karakter nie, karate pakke, met gekleurde gordels beweeg om mekaar. So now the author is describing what is happening on the floor where this fight is taking place. Die een bly nader tree met 'n skop of 'n vuishou, wat die ander een dan keer voor hy terugslaan. Elke keer wag die tweede seun eers dat die ander een nader kom en dan slaan hy terug. Hy slaan nooit eerste nie. Dis extrovert versus verdediger. Die dag is vol aggressie en verdediging. You have to recognize that word, aggression, and verdediging is when you protect yourself. Goed. Die meisie na wie hy vroeër die dag nog skelm gekyk het. So the girl that he sort of eyed is lank, so she's tall,
met blinkbruin hare, wat agter haar kop met 'n lyntjie so rooi soos haar karate-gordel saamgevat is. So, she's tall, she's got brown hair, and she's got her hair with a red bow, and it's the same color as her belt, her karate belt. Hy ken haar van sien by die kompetisies. So he's never met her, he's only saw her at the competitions. Sy's altyd saam met die kinders van Vredenburg, so she's from Vredenburg, and sy is vrek goed. Now, just a side note, if you can quickly think back on intensive forms, wat is die intensiewe vorm van goed? What you need to remember, intensive form is always one word. So, if you have rooi, it needs to be bloedrooi, but it is one word. If the marker at the end of matric, when you write your final exam, can draw 2 lines in between those bloedrooi, they regard it as 2 words and you won't get the mark, even though it could be correct. So, what I'm trying to say is sometimes you will say vrek warm is die intensiewe vorm van warm. Vrek is kan jy nooit as een woord gebruik. So, you can't use that when you do an intensiewe vorm. So, just keep that in mind. Haar groterige postuur, bietjie posture, maak dat sy 'n kata, ons sal nou daaroor praat, doen wat mooi vertoon wanneer sy deur die voorgeskrewe bewegings gaan en met denkbeeldige teenstanders afreken. Imaginary opponents. So he's saying that she's not a petite girl, and the fact that she's big or bigger makes that she can perform these katas. And a kata, you can define that as a prescribed set of movements. So she does that with poise, and her body is just bringing some grace to that. Adrian stap buitentoe, to the outside, en kyk op na die grys lug en wens, and this is key, he wishes that he was somewhere else. So if we look at the first paragraph, we see that he's anxious. We see that he actually doesn't want to be there. So it immediately brings us under the impression that this boy is actually not quite happy. Kinders in karate-klere speel op die gras, gryp mekaar, rol rond, tuimel en lag. Sport oorheers die wêreld, dink hy. Sport is consuming the world. That's what's going through his mind. But then in the next breath he says, 'n mens moet aan sport deelneem. So on the one side he feels the world is sport crazy, and sport is just taking over everything. And on the other side, he knows that you have to take part in sport. Hy wonder of hy dalk te ernstig oor karate is. Is the problem maybe that he's too serious? By elke byeenkoms en kompetisie ervaar hy dieselfde mislikheid en spanning. So he's questioning, is he too serious about karate? Why is he thinking that? Because the joy is not there. Every time that he needs to compete, he's nauseous
and he's so tense. Dan kom sy beurt om homself te bewys en dan vaar hy sleg. So he's so tense and so in two minds that when it's his turn to perform, he doesn't do well. Hy kyk uit op 'n stuk groen veld met doelhokke aan weerskante. Seker 'n hokkieveld. Hockey field. So now we've learned about the karate. Another sport is hockey. Hy stap verby 'n venster en hoor 'n groot mens praat, 'n grown-up. Dis een van die vroue van die klub waar hulle op die oomblik is, die Rondebosch Club. So immediately we get to know or understand dat hierdie storie speel af in Kaapstad. Ouens, kyk hoe spel ons Kaapstad, een woord. Nou sê die vrou wat hy hoor, 'n kind moet iets hê om sy entoesiasme op te slurp. Anders raak hulle betrokke by allerhande verkeerde goed. So this woman's point of view is that kids need a place where they can get rid of their enthusiasm, they can get rid of their energy, otherwise they get involved in all kinds of wrong things. Adrian stap na die toilette, maar toe hy ingaan, skrik hy 'n bietjie. He got a fright. 'n Paar ouens is besig om van sportklere ontslae te raak en jeans en truie aan te trek. Hy sien hul hokkiestokke op die vloer lê. Hulle is seker van die universiteit. Nou verwysende na die Universiteit van Kaapstad. Een van die ouens kyk na hom en lag. Geamuseerd of vriendelik. So that laugh, was it an amused laugh? Was it just a friendly laugh? Moeilik om te sê. Adrian wens selfvertroue kan verbied word. Adrian wishes that self-confidence can be prohibited. En as jy so in jou pyjamas rondloop, PJs, Adrian glimlag, lig 'n hand en stap na die wasbakke. Wat se styl doen julle? Nou goed, karate, daar's verskillende style, en Adrian antwoord dat hulle die Shotokan doen. Die student antwoord en sê, ek het die Go-Ryu gedoen. En die ou demonstreer met brutale asemhaling en 'n dramatiese beweging van sy hande. So this guy demonstrates with brute breathing and dramatic movements of his hand. One of his friends says, ernstige bronchitis wat jy daar het. En watter kleur was jou nagklere? Ook wit natuurlik. Daarom 'n mooi belt om jou lyf, pers. Jy moet dit vir my gee, dit sal mooi by my oë pas. Now it's this typical bantering that happens between students. Nadat jy simpel pimpel en pers geslaan is, sê die ou wat eerste gepraat het, en glimlag vir Adrian, wat weer sy hand lig, en uit die gebouetjie gaan, sonder dat hy sy hande gewas het, of gedoen het wat hy wou. So, he was so nervous in this situation, lacking confidence, feeling out of his place, that he left the bathroom without washing his hands or whatever else he wanted to do. In die saal lyk dit of dit nou sy portuur se beurt is. Sy portuur, his age group. Katas word uitgevoer. Die reekse skadu-blokbewegings wat die leerplan uitmaak. So there's a curriculum, there's a syllabus, and they need to learn all these movements. And remember what we said about a kata, it's a prescribed set of movements. Die meisie met die blinkbruin hare, doen hare soos altyd baie goed. Now,
what's very interesting, guys, quickly look at this. The girl with the shiny brown hair, doen hare, and here we've got a pronoun. The girl with the shiny brown hair does hers, soos altyd baie goed. So there's exactly the same word with two different meanings. And you need to be aware of that. It's that same thing of sy borsel hare. Right? Haar, pronoun, hare, noun, hair, her. All right. 'n mens weet sommer sy kry vandag 'n medalje. So you can just see she's so confident, she does her kata, and you know that she's going to get a medal today. Vir 'n lang oomblik kyk sy en Adrian na mekaar. So they make eye contact. Hy's bewus van die afstand, the distance between them. En hy dink aan afgronde. He's thinking about cliffs where you can fall off. Hy wonder skielik of 'n mens eendag wanneer jy verlief raak, altyd in terme van ou, holriggeryde en afgeremde gedagtes sal dink. Holriggeryde, it's talking about clichés. When you fall in love one day, are you going to think about this relationship in clichés? There's a cliff between us. My heart sings 1,000 songs. My heart belongs to you. Maar hy kyk weg van die meisie en probeer eerder op die bedrywighede fokus, the going-ons. So he's looking away from her and focusing on what is happening. Eenkant staan die vrou wat vroeër oor kinders gepraat het, nog wyshede en uitdeel. Now, do you think this word is used literally or figuratively? I think it's used figuratively and in a way sarcastically, because she's very forward with her advice, but it's not always so wise, if we can say that. As jy in 'n geveg is en jou opponent skop baie, moet jy jou hande baie gebruik. En as hy baie slaan, moet jy baie skop. Dit werk soos 'n bom. So this is, if we think about the idiomatic expression that says, die beste stuurman staan aan wal. It's that thing of you're not on the field, on the rugby field yourself, but you know the game, the best of everyone. So you give advice, but you can't play yourself. So it's that kind of thing. Maar die probleem is, dit werk vir albei. And that's the child's response, her child. He says, but it can work both ways. Maak die kind met wie sy praat beswaar. So he's challenging her on this thought of hers. Luister maar na my, sê die vrou vies. Now it's that typical thing of, just don't say anything, just do what I'm telling you to do. Uiteindelik word Adrian geroep. Eventually, it's her turn. Hy gaan staan in die middel van die vloer, by die strokie maskeerband, wat die beginposisie aandui, buig vir die beoordelaars, en begin met sy bewegings. Slaan en blok en skop na 'n denkbeeldige opponent. Can you see, same word in English, but pronounced differently. Denkbeeldig, ons het gesê dis imaginary. Halfpad deur, so halfway through, vou hy egter. So he stops, toe hy met eens hyperbewus, hyper-aware, word van die omstanders. So the people surrounding them. Die 30-tal gesigte, lywe,
liggaamshoudings, die meisie met die bruinhare. Hy staan daar en weet nie wat om volgende te doen nie. So he, like you guys would say, he went completely blank. He didn't know what was the next movement that he had to do. Hy staan daar en weet nie wat om volgende te doen nie. Hy kom regop en buig weer vir die beoordelaars en stap van die vloer af. So it's exactly that thing that we saw in the beginning of the story, where he was so tense that he didn't do so well. En sommer dadelik buitentoe en om die gebou, na 'n oop veld waar 'n groot metaalstallasie met kabels staan. Dis 'n sweefstok. En mense met stywe klere is aan die oefen daarop. Hy staan en kyk hoe die man van die klein platformpie afswaai en dan die stok los. 2 keer tuimel sy hande uitsteek na 'n ander stok wat intussen nader geswaai het. So this is what you will see in the circus, trapeze artists. So here's the third type of sport that we read about in the short story. Die hele stallasie ruk onder sy gewig en die kabels wat van bo af na die grond strek, skop styf teen die penne wat uit die gras steek. So he walked out after his unsuccessful kata and went around the corner, and then he saw this trapeze artist practicing his sport. Hi, sê die meisie met die bruin hare langs hom. Hallo, mompel hy. So he's not very friendly or open. En hoop niemand merk hulle op nie. Daar's iets vreemds en gevaarlik daaraan om alleen by 'n meisie te wees, veral wanneer jy 'n neerlaag op die lyf geloop het. So he's very aware that this could be a bit of a strange, dangerous situation because he feels so vulnerable. He just made such a fool of himself and he's not feeling great about himself. Ek doen my katas 10 maal per dag, dan vergeet ek hulle nie, sê sy. Ek is maar 'n vergeterige mens. Then I don't forget them. His response, I'm a forgetful person. What kind of a response is that? Hulle is goed, né? Sê sy en hulle kyk hoe nog iemand in stywe klere deur die lug swaai. Maar daai ou gaan uit sy broek bars. So the comment here is that guy's pants are so small, he's going to rip his pants because it's so tight. Hy grinnik, so he's sort of amused by what she says. Ek hoop ons is hier om dit te sien. Hy kyk na haar en gaan oor tot 'n groot stap. So he's taking a big step. What is your name? Katrien. Moenie lag nie. It's a very old-fashioned name, so that's why she's saying don't laugh. Mense word nog soms Katrien genoem, en jy is Adrian. Hoe weet jy dit? Het jy my al voorheen sien kata doen, vra hy, weer 'n bietjie verleë. Now, as jy verleë is, then you are embarrassed. I hope I spelled that correctly. Goed. Ja, jy's mos 'n legende, sê sy tergend. Wel, veral op die platteland. Dis waaraan 'n mens werk, spot hy saam. Sy lag. Natuurlik. Hulle staan totdat die sweefstok artieste klaar geoefen het. Lang woord. Die een na die ander spring hulle af na die net toe, sink daarin weg en word weer opgeskiet. It's when they jump down into the nets, then they propelled into the air and then they fall again until they sort of come to a standstill. Die laaste man daarbo is die man wat Katrien gemeen het uit sy broek gaan bars.
Hy bind die sweefstokke aan 'n kabel vas voor hy van die platformpie afspring en ook in die net beland. Hy gryp die rand vas en rol daaroor en land op die gras. So this guy came down, jumped, and then jumped off the net. In die verbyloop glimlag hy vir Adrian en Katrien. Katrien sê sag, boom. Adrian proes, laat die skelm opmerking hom gemeen voel. So this bantering about this guy with the tight pants, he feels a bit guilty that they are mocking this guy. Die man gaan staan en hulle trek vinnig hulle gesigte reg, dan loop hy weer. Na die karate is daar 'n prysuitdeling, prize giving, en Katrien ontvang 'n goue medalje, gold medal. Een van die beoordelaars kyk in 'n stadium na Adrian, en hy kry 'n groot vrees. He gets that, he's so anxious that he will get a sympathy prize. Hy gaan vereer word met 'n simpatieprys. Hy kan dit net hoor aan Adrian vir volharding ten spyte van sy tekortkominge. For persevering despite all of his shortcomings. Maar die oomblik gaan verby en dis sommer ook die einde van die dag. So we know that after the prize givings, the competition ends and everybody goes home. Hy en Katrien staan by mekaar. Hy kyk in haar oë en hoop hy sal altyd onthou, hulle is liggroen. Maar die byeenkoms is verby en daar is eers weer oor 2 maande so 'n geleentheid. So he realizes that he will only be able to see her in 2 months' time. Gaan julle na die WP-proewe toe kom? Vra hy vir haar. Ja, dit gaan nog 'n dag vol lywe wees, sê sy. Sport is mos so. Vol lywe. Gaan jy deelneem? Are you going to take part? Hy kyk weg en dink aan sy hopelose rekord as 'n karateka. Dis 'n raaisel hoe 'n persgordel aan hom toegeken is. As die Japaneese meesters hom in aksie moet sien, hou hulle nooit op met huil nie. Ja, ek gaan, sê hy. So she's asking, are you coming to take part in the next competition? And then he immediately goes in his mind and he thinks about his hopeless record. And it's actually a miracle that he got a purple belt. This is also a bit funny because he says if the Japanese masters must see him in action, they will never stop crying. And then he decides, yes, I am. And then she says to him, just remember 10 times per day. What is it? Die kata, oefen dit 10 maal per dag, dan sal jy nie weer vergeet nie. Katrien se sensei, dis die persoon wat in beheer van die kinders of van die groep is, roep haar nader, hulle wil ry. Adrian kyk na sy nuwe vriendin en dan tree hulle gelyk weg van mekaar. Sy waai met haar vingers en lag. En met eens, all of a sudden, is hierdie dag vol lywe. So this day, full of bodies, en een van die lywe, one of the bodies, is syne. So, ending on a positive note. Right. Here I've got some declarations, definitions, not declarations, of difficult words that you can look at. The next thing that I want to talk to you about quickly is how do we look at a short story? We look at a short story
as if it's a slice of bread. So there's lots on that side and lots on this side. So we're just focusing on this one experience. And this is exactly what the story is about. It's telling us about this one day in the life of Adrian. And we get insight into his character by what he thinks, what he does, how he reacts. And that is how you should think about a short story. It's literally a section that is described. And if you look at it like that, you understand how clever it's put together sometimes to give you a bit of character development and descriptions about the place and the area and the time, whatever. So have this image in your mind when you think about short stories. Okay, let's quickly analyze this short story. Die verteller. Dis definitief derde persoon. Want ons hoor van hy en sy, maar dan is daar ook eerste persoon situasies waar hulle direk met mekaar praat. Goed, die struktuur, daar's definitief 'n begin, dan is daar 'n middel, en dan is daar 'n besliste einde, en die einde is baie anders as die begin. As ons sien, aan die begin kry ons 'n seun wat baie onseker is van homself, very insecure, very anxious, and through what happens in the story at the end, he's made a new friend and he's come to realize that he's got something to offer. Goed, die verhaalruimte, as ons dink aan die groot prentjie, dan is dit in die stad Kaapstad. Where does it take place? We even know more specifically, it's Rondebosch, and then it's at the club. And there, it's binne in die saal, en buitekant in die tuine, en dan is daar nog 'n plek. Onthou julle daardie toneeltjie wat afgespeel het in die badkamers? So daar het ons orals waar dit afgespeel het. Kom ons kyk gou-gou na die karakters. Ons hoofkarakter is definitief Adrian. Ons weet hy is ongeveer 16 jaar oud. Ons weet hy het 'n pers gordel. Ja, en hy is baie onseker van homself. Angstig, as ons hom moet beskryf, en onseker. Hy twyfel in sy eie vermoëns. So he's doubting his own abilities. Verder, weet julle? Ja, die ander persoon in die storie is Katrien. Nou, wat weet ons alles van Katrien? Sy het 'n groterige postuur. She's not a little midget. Sy het blink bruin hare en sy het liggroen oë. Sy is seker van haarself en sy kom van Vredenburg af.
Goed. Die karakterisering. So how do we get to know the characters? And we've actually done that here. So you can move that into this space. That as well. And if we contrast Katrien en Adrian, dan sien ons, wat doen ek? Dan sien ons dat sy baie toegewyd is. So she's very committed to her sport. How do we know that? She says that she practices her katas 10 keer per dag. Nou, hoekom dink julle is Adrian minder succesvol? Maybe because he doesn't practice so much. Right. But we do get to know, we see the character of Adrian in the beginning and how he changed. So, kan ons sê, daar was karakterontwikkeling by Adrian. En ek weet nie of julle dit kan onthou nie, maar ons het gesê, dis baie moeilik om in 'n kort storie karakterontwikkeling uit te beeld, want jy het nie baie plek, spasie om allerhande lang stories te vertel nie. Maar ons sien definitief in hierdie storie karakterontwikkeling. Goed, hoe word spanning geskep en daai anticipation, afwagting? Die hele manier waarop ons lank moet wag vir Adrian om sy kata te doen, skep spanning, want dit vra die vraag, gaan hy suksesvol wees? Gaan hy so angstig geraak dat hy dit nie kan doen nie? En dis presies wat gebeur het. So die spanning word geskep, daar's een, hy wag lank om sy kata te doen. Ons is onseker of hy suksesvol gaan wees. Die ander manier waarop spanning geskep word in hierdie storie is die hele karakter van Katrien, wat eers net die meisie was. En ons het geweet, hy stel belang in haar, en dan eers redelik teen die einde van die storie, dan kom hy agter wat haar naam is. So dis ook 'n manier waarop spanning geskep word. Goed, die tema van hierdie kortverhaal. Ek dink daar's 'n hele paar wat aangeraak word, maar die eerste een waarskynlik is die invloed van kompeterende sport op mense. So what is the effect of competing sport on the people? Ek dink 'n volgende tema kan wees die hele ding van om 'n tiener te wees. Tiener wees is nie maklik nie. So the complicated time of being a teenager, sorting yourself out, getting to know yourself, understand what you can and what you can't. Goed, kom ons gaan gou-gou kyk na 'n paar vrae. Waaroor is Adrian senuweeagtig? Hy is senuweeagtig oor sy kata en hoe hy dit gaan uitvoer. Waarvandaan kom die meisie vir wie Adrian loer? Ons weet Katrien kom van
Vredendal af. Julle kan dit kry. 3 sportsoorte, onthou julle, ons het gepraat van karate, hockey en dan die sweefstok kuns. Wat laat Adrian vou terwyl hy besig is met sy kata? So, what made him stop? As hy bewus word van al die mense wat vir hom kyk, al die omstanders wat vir hom kyk. Watter raad gee Katrien? Sy sê vir hom, oefen jou kata 10 keer 'n dag. Ok, jy kan teruggaan, ek gaan nou nie, ek is bietjie bewus daarvan dat ons baie lank neem. Waar vind die karate kompetisie plaas? Ons het gesê Rondebos in die Kaap. Hoekom wens Adrian, hy was iewers anders? Hy's so gespanne, en hy's nie seker of hy kan doen wat hy moet doen nie. Hoekom is dit ironies? Why is it ironic? Dat Adrian tog glo mens moet aan sport deelneem. Dis juist sport, sy sport wat hom laat twyfel in homself. So it's actually his sport that's making him doubting himself. Watter verskil word tussen Adrian en die ander karate-kinders in die gedeelte uitgebeeld? So the contrast is that they are assured, hulle is seker van hulle self, en hierdie kind, Adrian, is 'n bondel twyfel. Hy twyfel, waar die ander is redelik seker en weet wat hulle moet doen. Contrasteer, so contrast Adrian en die hockeyspelers. So now you have to look at the differences. He's definitely younger. He is doing a different sport. They are much more self-assured than what he is. So as jy dit moet doen, onthou jy moet woorde gebruik soos hy is so, terwyl of maar die studente is so. So hy het min selfvertroue teenoor die studente wat baie selfvertroue het. So you have to do that contrasting thing and you have to use the correct words. Hoe verskil Adrian en Katrien se ervaring van die karate? Sy is vol selfvertroue, sy doen haar kata goed sonder om te twyfel aan wat die volgende stap is, en hy is juis net die teenoorgestelde. Waaraan herinner die 2 tieners wat tegelyk van mekaar wegtree? What does it remind us of? These 2 teenagers standing towards looking at each other, and then all of a sudden they step away from each other. It's a very similar kind of movement that they would do in their katas. Goed. Verduidelik die slotsin, that last sentence. Let's just quickly look at that again. Met eens is hierdie dag vol lywe. So all of a sudden he realizes that it's what sport is. But the big thing is he can now, with more assurance, say that one of these bodies practicing sport, feeling positive about it, feeling positive about himself, is his own body. All right. Oh, sorry, that's one. And then one of these lovely questions where you can write your own answer, your own opinion, as long as you motivate your answer. So here is you can write literally whatever you want. Yes, ja, dit is, want dit sê vir ons, hy twyfel oor sy lyf en oor sy plek in die wêreld. Of nee, dit was nie 'n geslaagde. So jy kan jou eie antwoord kies terwyl jy dit korrek motiveer.
Baie dankie tot 'n volgende keer.